Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel aqibatu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maqtovlar aytıp, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, özümüzdün qayradan sözümüzdü ulardabız. Degende sizlerge Abdüşkür Hacının salamын жеткирип oynayıp görüp turam. Hazır ele keletqanda baylanışıp, ben köpten beri gele alбай kaldım. Menin salamımı жеткириңиz dep amanat aytты. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Жаңырып аткан жок бо, аябай? Эхосун пасайтсаңыз шанткени жаңырган карыларды болот да. Кары эместерге жаңырбаганым керек. Урматтуу туугандар, биздин сөзүбүз bu ölüm tuurasында болот. Ölüm айтканга жаман болгон менен бирок качып кутула албай турган акыйкат. Бардыгыбыздын башыбызда бар маселе. Ошон үчүн ölümгө ыйман келтирүү деген эмне? Жана ошонун тегерегиндеги маселелер боюнча сүйлөшкүбүз келип турат. Ölüm бул адамдын bir doğrudan ikinci bir doğruga ötүүsü деген söz. Adam törөлөt. Adam törөлгөнгө чейин жок эмес, бар болчу. Бирок башка bir doğruda болчу. Энесинин курсагында 9 айлык кыскараак мөөнөт ал. Андан кийинки келген мөөнөт 9 айга жетпей деле калышы мүмкүн. Bir ай, 2 айда деле өлүп калышы мүмкүн адам баласы. Же бул doğruга өтпөй, дароо кийинки doğruга өтүп кете бериш ыктымалы деле бар. Бул doğruга келүү бардыгына шарт эмес. Bir adam 70, 80, 90 yıl yaşaşı dele mümkün. Andan keyin başka doğru gelet. Törölü, andan keyin ölü, törölgөнгө чейин, enesine чейин dele al bar bolçu. Birok doğrudan doğru ötüp geletet. Kur'an-ı Kerim'de cennetin ve nehar, dalalin ve su'ur. 5 jana 5tegi daryalarga barabı, je bolbosam tozoktogу otко barabı деген суроо эки жакка кете турган жол. Ушул жолго бөлүнө турган жер мына ушул биздин бардыгыбыздын башыбызга келе турган өлүм деген нерсеге келип такалат. Өлүм деген эмне десе, муфаракатун нафси ар-руху ал-жасада би хуружиха минху. Бул адамдагы жандын денеден бөлүнүп кетүүсү. Бул өлүм деп аталат. Жан менен дене чогулса, сөөк менен dene söök bul dene, söök menen ruh, can çoğulsa bul adam türü bolot. Eki jaka bölünüp kesse bul adam ölü degen söz bolot. Eki jaka bölünüp kesse ruh özünün bara turgan жерине барат, söök taparıp gömөбүз. Ошону менен söök жок болуп кетет деген сөз, söök çiriyt. Бирок биздин куйругубуздун учундагы таруудай болгон söök эч убакта чирибейт. Ошондон кайра Кудай Таала бизди өсүп чыгарат. Адамдар таң калат, кантип ошондон өсүп чыгарышы мүмкүн? Ya Allah дейт. Kur'an'da gelet al mesele. Bir çaka sütke bir kaşık ayran koşup, oşonun bardın ayran kılıp uyutu olup atpaysın mı? Etegin yüze baskan senin jaman katının jönele uyutup koyup atpay mı? Ayrandı, süttü. Anan Kuday Taalam kantip bir senin söğüngön, seni östürüp koygunga kolundan gelbesin. Je bolbosam özüң delе багымда окубаган bir эртең менен туруп, жазда барып туруп, таруу неги чачып койгон болсо, күзүндө сонун болуп көйкөлүп чыгып калып туруп, ошондон таруудан, bir baş таруудан 70-80 таруу алып атпайсыңбы? Ошонун өзү саңа болгон тирүү мисал. Демек сенин куйругуңдагы таруудан саңа окшогон адамды Кудай Таалам оңой эле өстүрөт. Оңой деген сөз дагы туура эмес. Бол десе болот, дароо боло турган маселе. Жоктон бар кылган Кудай Таалам бардан барды, андан дагы жеңилирээк кылат. Бирок Кудайга бул мындан жеңил Кудай үчүн деген сөз жок. Кудай Таала үчүн кыйынчылык деген түшүнүктүн өзү жок. Өлүм ар бир адамдын башында бар. Аллах Таала Касас сүрөсүндө айтат: Kullu şeyin halikun illa vajha. Allah Taala'dan başkanın bardığı jok boluvçu bir gana Kuday tübölüktүү deyt. Emine gana nerse bolbosun, oşonun bardığı jok boluvçu. Alamdın özü dagı jok boluvçu gerek bolsa. Birok bul Allah Taala'nın özü tübölüktүү hiç kaçan jok bolboyt. Ar-Rahman сүрөсүндө kullu men aleyha fan ve yabqa vajhu rabbika zul celali vel ikram. Yer betindeginin bardığı жалган. Бар, бирок жалган. Азыр телевизор көрөсүн, телевизор бүткөндөн кийин бүтөт,
Ошол сыяктуу жашооң дагы bir gün болбосо bir gün бүтөт. Жер бетиндегинин бардыгы фан, жок болуучу. Оят кавачху раббика зул жалали вал икрам. Урмат сыйдын жана улуулуктун ээси болгон Кудай Таалам гана түбөлүктүү дейт. Ал эми Али Имран сүрөсүнүн 185-аятында Кудай Таалам айтат: "Kullu nefsin zaiqatul maut." Ар бир жан, ар бир инсан ölümdün damın tatpay koybayt deydi. Sen dağı, men dağı bardığımız tartağız, bizden murdağılar tartkan, bizden kiyinkiler dağı oşonu söz türdü anın damını tartışadı. Bu mutlak çındık. Andan başka nersenin bardığı talaş bulup bizdeki. Biröler Kuday var deydi, biröler Kuday yok deydi. Biröler peygamber var deydi, biröler peygamber yok deydi. Biröler Kovcanak degen şahar var dese, biröler yok bilmem, yok dese mümkün. Birok adamdardın bardığı ölüm var degende bardığı var deydi. Hiç kim ölüm yok da aytpaydı. Demek talaşsız çındık mı aslında? Andan ulu çındık var, birok talaştı olup kalat. Talaşsız boluş gerek, birok adamların akıl jetpegендigi, adamlar düşünbegендигинен ulam adamlar oşon emne talaşı kılıverişi mümkün. Kuday yok degenler dağı var da, Kuday saktasın. Birok ölüm yok degen hiç kim yok. Bu talaşsız çındık. Allah Taala özünün peygamberin oğzuna mınday sözü saldı. Bu hadis Bukhari'de gelir. A'udhu bi izzatikellezi la ilaha illa entellezi la yamutu vel cinnu vel insu yamutun. Hiç kaçan ölbөгөн, özünün başka Kuday yok bolgan ulu zattın urmat sıyı menen, anın izzati menen şeytandın jamandığına saktanamın. Alemi insanlar jana jinler bulardın bardığı ölüçü deydi. Tura jinlerin ömrü uzun bolot bizge karaganda. Birok alar delil ötbaribi. Birok Allah Taala eç wagt ölbeyt, oşol eç wagtda ölbөгөн. Özünden başka Kuday yok bolgon ulu zattın izzati menen şeytandan saktanamın deydi. Mına uşul жерден Kuday Taala bar, alemandan başkanın bardığı ölüktün dağımın tatuuçu. Adamdın canını alıp ketken perişteni biz köpünçe Azrail dep aytabız. Birok sahih hadiste Azrail dep kelbeyt. Al daif hadislerde kelet, birok Kur'an-ı Kerim'de ölüm periştesi, Melekül Maut ölüm periştesi dep kelet. Ölüm periştesi tuğra olur. Kuday Taala uşul alamdağı biz yaratılış dep aytkan nersedegi köp işlerge özünün periştelerin bölüp koygan. Misal üçün vahiy, Allah Taala'nın sözün, kavarın bizge alıp kele turgan perişte Cebrail perişte. Alemi jamgır alıp çöp turgan perişte bu Mikail perişte. Jana Ortada Mikhail Sergeyevich Gorbachev degen oşol Mikail, alardın kitabında bar mesele. Oşondan algan oşol Mikail degenden. Gavril dep Cebrail'di Gavril kılıp algan. Mına oşol Orus'ta da Gavril degenler var, bilesiniz oşol Cebrail. Mikhail degen oşol Mikail perişte. İsrafil perişte bu sur üylöy turgan. Surna üylöy turgan perişte. Alemi oşonda öyle toğlordu karagan perişte var. Toğunun göçüp ketkeni başka jönden jön bolboyt. Toğlor göçüp ketti, jerde alıp ketti, uydu alıp ketti degen nerse bu başka nerseden bolat. Oşol Kuday Taala buyruk berip, mına uşul jerde buzukuluk var. Çoğun alımı olsa dele buzukusu var. Oşol söt alıp ketkile dedi. Bilesiңер, bir vakt açıda göçkü jürdü. Musulman kul daşagan jer, her bir ekinci yüzünde birden acı var üy bolçu. Hem ne üçün göçkü ketti? Demek Kuday'a kacakpagan bir nesesi olup kalat. Alımı olup durup bular uşunda iş kılıp atışat. Demek doğru emes. Balkim bazada sütkorluk bolup atkan, balkim başka bir nerse olup atkan. Aytır bir nesesi var. Şu vakta jönden jön göçkü ketpedi. Anı bir ayta veririz. Şunday olup ketti, toprağı mınday eken, teginde eken. Min kılımdardan beri toprağı oşonday, anı toprağını bir almaştırıp koygan yer yok. Nege bugün göçüp atat? Oşol Kuday Taala perişte buyruk bergen üçün. Sovet'te göçtü, Alay'da göçtü, Kırgızistan'ın barık жерine göçüp atat. Bir kiçineke günah bolgon sebepten göçüp jönden jön göçpeyt. Peygamberimiz Aleyhisselam Taif şahrına var davat kıldı. Davat kılganda oşol jerdeki jana esi jok adamlar aytıştı. Jaş baldarga urgula, taşatkıla dedi. Peygamberin taş başına tiydi, betine tiydi, butuna tiydi. Butu kanat taş deyip, kırdı taş deyip. Oşentip yüzün zarın canına gelip esal olup turganda Cebrail perişte canına toğulordun periştesini jetelep kelip aytты. Kuday Taalam sana bunu on jönöttü dedi. Eger sen makul dey turgan bolsoň, Taif'tin toğulları uşunda biri menen biri jabışıp bulardın barın jerge jutkurat, buyruk ber dedi. Degende jok, anti ayta albayım dedi. Bular bilbeyt.
акыйкат каякта экенин деди. Эгерде билгенде мындай кылбайт эле. Балким Кудай Таалам ушулардын зурриятынан, ушулардын тукумунан жакшы адамдарды чыгарар деп пайгамбар дуа кылды. Кийин сонун адамдар чыкты Таифтен, көп адамдар чыкты Таифтен. Демек тоолор ошол периштени угат. Ал эми адамдардын жанын алып турган периште Малакул Маут бул өлүм периштеси. Кур'ан-ы Каримде Сажда сүрөсүнүн 11-аятында Кудай Таалам айтат: "Кул ятаваффакум малакул маутиллази вуккила бикум сумма иля роббикум туржаун." Айт, ey Мухаммад дейт. Силерди өлүм периштеси жаныңарды алып кетет. Ал силерге өкүл кылып дайындалган жаныңарды алуу үчүн. Жаныңарды алып барып Кудай Таалама силерди берет. Кудай Таалама силерди тапшырат деди. Өлүм периштесинин жардамчылары бар. Өлүм периштесинин жардамчылары бар. Кур'ан-ы Каримде Ан'ам сүрөсүндө айтат: "Таваффатху русулуна ва хум ла юфарритун." Алардын жанын биздин элчилерибиз алат дейт. Алар чектен чыкпайт дейт. Демек өлүм периштеси бул ошол периштелердин чоңу, деректири. Анын дагы башка периштелери бар, биздин жаныбызды ала турган. Бардык өлүм периштенин жардамчылары. Булар чектен чыкпайт дейт. Адамдар чектен чыгат. Бир аз колуна келип калса, башкаларга зулумдук берет, башка кылат, ызычуу кылат. Бизде эмне май кармаган бармагын жалайт деп, аны далилдеп алып туруп, ошентип бармагын жалайт. Бирок периштелерде бармагын жалайт деген сөз жок, ашыкча кылат деген сөз жок. Ла юфарритун, алар чектен чыкпайт дейт. Саңа 2 күн кошуп берип, 3 күн өмүрүңөн алып коюп, 1 мүнөт нары бери кылып кое турган, алардан да мүмкүнчүлүк жок, алар бардыгын какштык тагат карат дейт. Ал эми имам Ахмад риваят кылган сахих хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сумма яжиу малакул маути алейхиссаламу хатта яжлиса инда расихи." Андан кийин өлүм периштеси алейхиссалам келип, ошол өлө турган адамдын башына келип олтурат, маңдайына келип олтурат дейт. Маңдайына келип олтуруп, тартип менен андан кийин анын жанын алат дейт. Өлүм периштеси убактысы келгенде мурда жанды алып кетпейт. Ар нерсенин убагы чектелген, ага ашырып дагы жибербейт. Али Имран сүрөсүнүн 145-аятында айтат: "Ва ма кана ли нафсин ан тамута илля би изниллахи китабан муаджала." Ар бир нафс, ар бир жан ага жазылган убакыт мөөнөт келгенде Кудайдын уруксаты менен гана жан чыгат дейт. Жөндөн жөн чыга бербейт. Бирөөнү бир өлтүрүп койсо, ажалынан мурда өлүп калыптыр дейт бирөөлөр. Жок, ажали ошол болчаныкы. Же бирөө өлүп калса, ошол калса, "Амин, ушунун бала чакасында калган өмүрүн бес." Жок, өмүрү калган эмес болчу. Калса жашайт болчу, анын өмүрү жок калган өмүрү. Калган өмүрүн буга бер десең эчтеке бербе деген сөз болот. Демек калган өмүрүн балдарына бер деген сөз, буларга өмүр бербе деген сөз. Анткени калган өмүр калбайт анда, кал жашайт эле. А бирок ажалы жетип өлүп атсан да өлтүрүп койгондо эмнеге камап атабыз десе, жок, ал өлүп калгандыгы үчүн эмес, ал сайгандыгы үчүн. Ал аткарба деген буйрук аткарган үчүн ага жаза берип атабыз биз. Өлүп калган ажалы менен өлдү. Бухари, Муслим риваятында пайгамбар алейхиссалам айтат: "Инна ахадакум южмау халқуху фи батни уммихи 40 яуман." Силердин бириңер энесинин курсагында 40 күн чогулат дейт. Атанын руктугу келет, эненин руктугу кошулат, экөө журулушуп барып, адам кайфиятка келиш үчүн биринчи 40 күн керек дейт. 40 күн болгондо экөө кошулуп отуруп, канарлашып отуруп, башка азык түлүк келип отуруп, анан адамдын ядросу пайда болот дейт. Сумма якуну алакатан мисла залик. Андан кийин да 40 күн бир үзүм эт сыяктуу болот дейт. Сумма якуну музгатан мислу, уюган кандай болуп, андан кийин чайнаган бир үзүм эт сыяктуу болот дейт. Чындыгында ошону карап көрө турган болсоңор, микроскоп менен карасаңар, колу буту билинип калган болот. Бирок минтип алып карасаң, чайнап жана сагызды алып чайнап ыргытканда тиштериңиз тиш тоголок болуп калат го. Ошол сыяктуу болуп көрүнөт Кудайдын кудурети. Сумма ябасуллаху малакан фаюмару би арбаи калиматин. Андан кийин 40 күн, 120 күндөн кийин периштени жиберип, ага 4 нерсени жазганга буйрук берет дейт.
Amalın жазgının, ırıskısın жазgının, ömürün жазgının, baktılуу bakсекен жазgının deydi. Bu ilgerten belgili öyle. Bирок perişte oşol wagtda bilet. Kuday diliminde bunun bardığı bar ele. Periştege buyruk berip, ırıskısı kanday bolot, ömürü kanday bolot, baktılуу je baksız şunun bardığın o şerge jaz deydi. Muna tutulduңар. Menin baksız bolgondugum, ömür boyu arak içkendigim oşonda жазылып koyulgan eken. Demek ben arak içsem günөөkөр emes ekem da. Dep çıgat bizge. Bala aram desen жазып koygan taqdırga. Sen taqdırdı buzasыңбы? Sen taqdırga karşı çıgasыңбы? Sen minege men arak içesin dep aytasың dep adamlar kapı bolot. Taqdırga жазылып turga dep. Je oşol taqdırga жазылıngan sana verilgen ihtiyar tandoonu sen kantip paydalanıp kandayga jeterligini Kuday Taalam astından bilip жазып koygan. Al seni kalasan kalabasan degen jok. Eşmatты jaratsam, aga akıl versem, es bersem, aga akkaran düşündürsem bu eşmat joldu kantip tandap alat. Kantip tandap alıp kanda jolga düşöt degendi Kudaydın iliminin çeksiz bolgonu üçün aldın ala bilip жазып koydu taqdırga. Sen kalasan kalabasan oşoga düşsün dep жазgan jeri jok. Kudaydın iliminin çeksizliği şunda turat. Demek taqdırga жазылgаны jok андай emes. Al emi ömürüň o Kudaydın buyruğu menen. Muncha sana ömür ver Kudaydın buyruğu menen. Özüň kalap 100'e çıkıp alam 80'e çıkıp alam jok. Al emi baktulu baktsızlığın özüňi tandoň menen. Adam özünün kayakta ölgönün bilbeydi. Men gel aytып samolyot düşün okup gel ayttım dağı oylap koyun balkim menin ölümüm samolyotda. Ulan aytat Asat Medyan çoğun aytat men tuş görüpün tüşümde deydi. Samolyotda ketip atkan eken sana samolyot jarılıp kettir deydi. Anan Kuda saktasın dedi. Bu ne degen söz? Anan keyin jakşılıkka jorup anan uçup geleverdik. Hem tuş gördük de öyle uçpay koyuş gerek böyle. Anan samolyotga çıkıp okup atsam uçuk de uşaka gelip kalıptır. Adam balası deydi kayaktan ölüşün özü bilbeydi. Taqdırga жазылıngan ölüm bola turgan jerge adamda muhtaçlığın çıkarıp oşol jakar ölöt deydi. Bir adam жазылган taqdırına Veliko Britaniyaga barıp oşol жерде ölösün degen. Ömür ayaga bargысы kelgen jok, orup kalıp başka жерде doktor jok eken, oşoka kızı birög ergetip ata gel darlatam dep oşoka barıp oş жерден ölüp kelip atat. Biri ömür boyu Türkiye'ye Antalya'ya es alsam dep 100 yıl es alat. Akça çoğultat. 100 yılda oşakka oşakta ölüp kalat. Biri Makkaga жазылган eken, akça çoğultup barat, kvota jetpey kalat, viza jetpey kalat, bolboy kalat. 10 yıl degende zor geleşip barat, Makka'dan ölüp kalat. Ajal uş. Men hem samolyotda bolsa bolgon eken, doşko oşan atışım bar dep ketip atam. Dep anan keyin düşüntüp kayra geldim inte öyle. Luqman Suresi'nin 34. ayetinde Kuday Taalam aytat. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Hiçbir can erten emne tavarın bilbeyt deydi. Emne kesip degen biz profesyonel jüröbüz da Arap dilinde kesip degen emne iş kıların bilbeyt deydi. Sen plandaysın. Kul jeymin jet kuyruktu, Kuday bilet buyruktu, bирок erten emne kıların özüň bilbeysin. Sen plandaysın, hareket kılasın, bирок erten tandoň kanday bolon özüň bilbeysin. Bugün uşuntu oylop da sen uşunday kılam dep. Bирок erten menen awalga jarış şartlar özgörüp, başka niyetin bolup ketişi mümkün. Kuday Taalam erten kanday niyet kılarını, kanday iş kılarını bilet, sen özüň erten kanday niyet kılarını, kanday iş kılarını bilbeysin. Geçinde planda uktaysin dep men ayala uruşup ketip durup, iş başka olup ketişi mümkün. Uruş çıkargan özüňsün, iş başka çalgan özüňsün. Demek adam erten emne kılarını özü bilbeyt, oşondo öyle kaysı jerde ölörün dağı özü bilbeyt deydi. Hiç kim bilbeyt. Hiç kim bilbese, anda ata mekenge gömülü şart emes eken. Al emes başka bir hadiste bir adam baktıluu deydi, özü ölgön jerden başka jerge gömülse deydi. Özü törölgön jerden başka jerge gömülse deydi. Irız kızda başka kılıp jürüp kayerden canı çıksa o şerge gömülse bul baktılуу adamlardan deydi. Men taң kalıp jürdüm emnege baktılуу adam dese, göz adam sapar kılıp musulmandardy görüp ayaka çıkıp buyaka çıkıp dıykançılık kılıp soda kılıp acılık kılıp başka iş kılıp anan ölüp kalsa söğün jüktöp gelip şaka gömülgönü bul jakşı nerse eken. Hazır orus ene köp tuğanдар ölüp atat. Ölse kança akça korotup ap gelip buyaka gömüp atabız.
Oşa menen beyişke çıkarıp ötağızbı. Kırgızstan degen teşikten girse жердин астына beyişke var abi, mine olur. Aslı birde, bardığı birde ele. Jer toptoğuluk da, düşündüңbü? Bir yağından teşikten salsanda içine düşöt, bir yaqtan girsen bir yaqa düşöt. Navası bilsen girgizip versen şunun içine girip ketet, şarı esnetip görever. Kırgızstandan girgizip şunun içine girip ketet, boldu. Okşoş barından arağı. Taң kalasın, ap gelip bir yaqa gömüş gerek başka degen. Çok андай emez. Adamdın canı qayerде çıksa, oşaqqa urmatlı bir tuğandar gömüş gerek bolot. Peygamber aleyhisselam ayet İmam Ahmed rivayetinde İnna Allah tebareke ve teala iza arada qabza ruhi abdin bi ardin ceale lehu fiha haceten. Kuday Tağlam qaysi bir insandın canın algısı gelse qaysi bir jerde o şol jerge uşul adamga muhtajlık çıkarıp koyot deydi. O жерге şişip kalat deydi. Bir adamlar Siriyada ölgüsü acılazılgan eken, Siriyaga varıp ölüp oşada kalıp atatın eken. Biri kokon degen kokonga barıp ölüp atat. Şunday söz. Qayerge жазылса oşaqa sana muhtajlık çıkarıp koyot, oşaqa bara şundan ölüp kayra gelesin. Ölümdü estö demek gerek hurmatlı bir tuğandar. Köp adamlarga ölüp kalasın, koy dep aytsaң, aytpayçı deyt, oşondan korkot. Bирок korkkonuň menen kele turgan mesele. Kebir adamlarga uşuncha öwesen jaman bolup ketet desең, betke aytkandy jaman göröt. Betke aytsaң açуу tiet, bирок tübü jakşı bolot. Köp adamlar çındыкты aytkandan kaalашпайт, jaman göröt, keyin jaman bolot, oşonda ökünüp kala beret. Daima jalgan aytkan jakşı görüşöt. Padişalar göröyün deyt, görüşpeyt deyt. Antkeni janındagılar alar hakikatty körsetişpeyt deyt. Tegerektep turup açıpa menen mintip al, bari jakşı dep özlerinin işlerini kıla beret. Keyin kaçkanda жалгыз özü kaçıp ketip kalganda betta kala beret. Körsetişpeyt alarga. Oşol siyaktуу hakikat şunday tuğanı kebir adamlar başka biröөлөрgө ölümdü daha körsetkisi gelbey koyot. Al bar nerse. İmam Tirmizi, İmam Nesai, İmam İbn Mace rivayet kılan hadiste Peygamber aytat: "Aksiru zikra hazimil lezzati." Lezzat kayf kıla turgan, lezzat kıla turgandı, öltüre turgandı köp estegile deyt. Bul emne? Bul ölüm dedi. Dünyaga girip oğluğup bolbay ketip atkan uçurunda ölüm destey turgan bolsoň, üstüne bir muzdak su kuyup bergendey bolot. Parka gir uşunda ısı davlenen kötörülüp oturganda eşikçi jana orustun boçka suusu var. Tartıp ösen şar dep muzdak su çykende özüň açılıp ketkende ölüm estey turgan bolsoň janagının bar orduna gele düşöt. Biri menen uruşup oğluğup atasın, duşmançılık kattı kılıp atasın, ölüm deste. O şeyden toktoysun. Biröөгө jamançılık kılıp atasın, ölüm deste. Bir arız жазıp çörünü janagıda tokolok kat жазıp jamandap atasın, uşak ayttasın, ölüm deste. Ayttor oşol ölüm lezzetlerin barın jok koydu. Antkeni güne öwüşkesinde lezzet var. Bir kız menen öwüşöýün dep ketip atasın bar. Ölüm deste tozokko düşös, oşondo ihtiyat bolgonuň. Koy nikelep alış gerek eken deysin. Uğurluk kılayın dep girip ket ölüm deste ölösün. Bari bir uşul nersege жооп beresin, o yerden toktop kalasın. Demek adamdı aram lezzetke, aram kayfiyatka düşüre turgan nerse bolgonda ölüm deste gile oşulordu jokko çıgarat degen hadis mına uşul. İmam Bukhari'nin rivayetinde İbn Umar aytat: "İza amsayta fela tantazir sabah." Eğer geçke jetseň taňdy kütpö deyt. Biz ne kılabız Kuttan'a gelgende? İnşallah ertemen sal erterak durup bagımdatın asla Kuttan'da okup alam dep jatıp alabız. Şamda okuyubuz, jakşı ele barabız, Şamga barabız, Katbuga barabız, okuyubuz, anan uygu barıp okup alabız, koy tarat alış kıyın eken dep ketebiz. Bardyk uygu barabız, uygu barıp okugan kişi bolobuz, birok barabızdagy kursak toyup geldi, mantık açtı jedik, yilikti jedik, bardyk bir şorpon içtik, çaydy içtik, uşakdy süýledik, saat 11 boldu, okuwasak bolat, jok okugan jok, uygu barıp okuyubuz dedik. Ana uygu barıp çarçadyk, jataýly dedik. Kök çaydan da içip jattyk. Minege erte menen bagımda şu 5:30 eken, men şu 5'te turup ana Kuttan dastan sal okup alam, ana 2 rekat takaşdam okup koyum dep koydunuz özüňizçe. Uktadınız tursanız bagımdat da kaza bolup kalgan. Na tahajjud, na Kuttan, na bagımdat bardygy jok bolat. Garantiya. Bizde geçke jetseň taňdy kütpö deyt. Taňdy kütpö deyt. İzem seyta fela tantadir sabah.
Wa iz asbahta fala tantaziril masa. Eger tаңга жетсең кечти күтпө. Tаңга жеттиң, акчаң болуп калды, башка болуп калды, кембагал кез айтасың, ушуга берейин деп пулуңду чыгарайын дейсиң, анан кайра кечке чейин айлантып алайын, көбүрөөк болуп калса, 10 сом 12 сом берем дейсиң. Ошентип отуруп күнүң айга, айың жылга улашат, 10 жылдан карасаң эчтеке берген эмес болосуң. Анан бир күн өлүп каласың. Ошон үчүн таңга жетсең кечти күтпө. Бүгүнкү кыла турган ишиңи эртеңкиге таштаба. 5 мал окуйм дейсиң, багымдат окуганың 15 жыл болду, дагы деле пешин кошо элексиң. Багымдат баштап алайын, жума окуганыңа 20 жыл болду, дагы деле кошо элексиң 5 мал намазды. Таңга жетсең кечти күтпө. Пенсияга чыккан намаз окуйм деген бар. Пенсияга чыгам дегендер чыкпай калгандар толтура. Толтура. Уулум үйлөнгөндө намаз окуйм дегендер бар. Кызым эрге бергенде намаз окуйм дегендер бар. Үй албасам ажылыкка барам дегендер бар. Үйүң өмүр бой албай, өмүр бой квартира өтүп кетесиң. Ал эмес өлүп калганда көмүлгөн жеримде квартира болуп калышы мүмкүн. Бирөөнүн жерине көмүп алып, ал чыгар деп чыкпай кал, ошентип калып кетиши ыктымал деле толтура. Башка бир хадисте, хадис эмес сөздө, хадисте Ибн Умар пайгамбарыбыздан айтат: "Ва хуз мин сиххатика ли марадик, ва мин хаятика ли маутик." Имам Бухари риwayat кылат. Ошондой эле ден соолугуң барда ооруп кала турган учуруң үчүн ганимат тут дейт. Тут дейт. Калганыңда кыла албай каласың көп нерсени. Мурат Алажи раматылык муфти, анан мен фатва бөлүмүндө иштейм, анан бир жерге конокко бардык. Анан барса куйрук бор келип башка келсе анан муфти жебейт куйрук бор, анан бул куйрук жебейт, эми ашкадан урак бар экен бечара киши. Анан биз да каны көрүп жебеймин деп диетеде бассак, жесең дейт. Анан орусу ким билбейт, жесең салсаң оозуңа деп, анан алып мен оозума салат да, анан не десем жеп алгыла, тишиң барда таш чайна. Дагы не дейт? Тишиң жок таш кайда. Мен жей албай калдым, болсо ушулар сага бербей, ал жеп коет бочум деп ушинтип айтат. Адам өзүнүн ден соолугу бар экендигин ооруп калгандан кийин сезет. Багымдатка барайын дейсиң, баргың келбейт. Ооруп калган жатасың да ушунда путун болгондо барат элем дейсиң. Путун болгондо барат элем дейсиң. Бир адам кетип атса, машина деп кетип атса жүгүлө. Бирөө Ауди деп кетип атты. Анан карап айтыптыр, "Кане ушунда Аудим болгондо меники" дейт экен да, жүгүлүчү. Бирөө велосипедчен кетип атты, "Кане менин жүгүлүм болсочу" дейт экен. Анан бир адам пешком жамгырда кетип атып, бирөө жамгыр өтүп кетсе караса кетип аткан экен, "Кане менин велосипедим болгондо" дейт экен. Пешком адам карап секирип кетип атса, балкондо путу жок адам карап айтат экен, "Кане менин путум болгондо өзүм басып барат элем" дейт экен. Жашоо ушундай. Ошон үчүн ден соолугуң барыңда келечекте ооруп кала турган учур келип калбастан мурда ошонун баркын бил. Азыр баарыбыздын ден соолугубуз бар. Азыр кээ бир адамдар ушакка келе албайт. Кээ бир адам угайын дейт, уга албайт. Кээ бир адам көрөйүн дейт, көрө албайт. Ошон үчүн ушунун маанисин билип алыш керек. Ва мин хаятика ли маутик, өлүп калгандан мурда өмүрүңдү ганимет тут, өлүп да каласың дейт. Ким өлбөгөн? Өлбөгөн ким бар? Атын айтканда ыйлаган балдар сооронуп калгандар болгон. Жок, ошолор дагы. Бүтүндөй ааламды кылычы менен багындырган Чыңгыз ханың деле, калем менен багындырган Чыңгыз Айтматовдун деле өлүп жердин астында калды азыр. Азыр да кимди кыйын деп атасың, ошонун деле калат, сен деле каласың. Бир убакыт отургандардын бири бир жерде калбайт, таптакыр башка адамдар отурган болот. Ошон үчүн ошо күндөн мурда өмүрүңдү ганимат тут. Бухаридин башка бир риваятында пайгамбар алейхиссалам айтат: "Кун фид дунья кааннака гарибун ау абиру сабилин." Сен ушул дүйнөдө бир гарип, чоочун адамдай өзүңдү сез дейт. Же абиру сабилин, көчөдөн өтүп бараткан адамдай эле өзүңдү сез дейт. Андан көп нерсеге аракет кылбагың. Ölüm бар екен, ölüm дестейт екенбиз, бирок өлүмгө даярдануу керек. Анткени адамдардын көпчүлүгү өлүмдүн бар экендигине анык ишенет. Көпчүлүк эмес, бардыгы анык ишенет.
Bирок ошол өлүмдүн бар экенин билип туруп ошого даярдангандар өтө аз. Адамдар келин алам дейт. Баласы төрөлгөндө эле келин алгысы келип, башка кылгысы келип, мындай той кылам деп, башка деп, баласы 10го чыкканда, 20га чыкканда кыз издеп, антип ошого даярданат. Кайната өзүнчө даярданат, кайнене өзүнчө даярданат, ал жолугун алат, бул сое турган мал апаратын күрүчүн алат. Күйөө бала өзүнчө даярданат. Алам кандай болот экенде мындан сурайт, кантип өбүшөт, кантет минтет. Ошентип сурайт, баарын бойдок болгонсуң бир убакта. Айтасың, аны Кудай таалам коштуруп коет, кыжалат болбо сен. Бирөө айтат, мен ушул проституткаларга барып, шармута сойкуларга барып, үйдөнүп алсам бекен, эч көрбөгөм, кантип иш кылам аякка барганда десе айтат. Бирөө айтат, дейт, тооктун жожосу жумуртадан чыккандан кийин жем жегенди үйрөнбөй эле жей берет минтип эле. Кудай таалам жаратып койгон, өзү эле келе берет бардык ордордуна. Сен кыжалат болбо, сен биягын тууралай бер. Ошого карабай бечара даярданат. Бирок бардыгы эле үйлөнбөйт. Бирок бардыгы өлөт, бирок адамдардын бардыгы өлгөнгө даярданбайт. Күйөөгө тие турган кыз күйөөгө тийишин билет. Мектепте бүтүп 2 жылдан кийин Бишкекте окуп анан Базоргон центрине барып, мен Базоргондук болом билесиңер. Анан өтүп күнө эле барып алып Базоргон центрин чаң мененчи. Анан базардан бир неке алып кайып үйгө келесем, бир классташ жасанып алыптыр. Озун бойгон кыз классташ да. Туфлилерди мен айттым, Базоргондо туфли кийип эле койбойсуң десем айтат. Сен азыр билбейсиң да дейт, силерге үйлөнүшү дагы бар дейт. Мен күйөөгө тие тургам келди, мен бирөө тандады, ошо көрсүн деп атам. Күнү кетте менен Базоргонго чейин кайра кечинде келем, бирөө жарым көрүп алып качып кетсе, эрге тиет элем дейт. Ошол дагы даярданат эрге тийгенге. Болсо Базорго туфли кийбей эле го, чаң басып калат, жок жылтырап сүртүп алгам. Эмнеге? Бирөө көрөт мени дейт. Даярданат. Жумага даярданат, жуманын бар экенин билесин. Тойду койбой, жумага чубага жигилет, мен жума Көкжаганга барам деп, Сузактык берага чыгып келди. Депутат акем отурат бу жерден, бүгүн сессияны койбогул, эртең жума күнү сабак бар, биякта жума бар деп, жумага даярданып келди. Авам чапандан үттөтүп, айтып селдени кийип келди, бирок аксакал тарап. Бу аксакал чыгара турган жерин айтты, жок, барбайм, биякка барам, биз аксакалбыз. Айтат чубага, кана чалдар бияктагы деп айтат. Деп бияка келип отурат жумага даярданып. Мен келип калышым, келбей өлүп деле калышым мүмкүн. Жумага жетип кыямат болуп калышы мүмкүн. Бирок анык келе турган өлүмгө көп адам даярданбайт. Жок, даярданыш керек дейт. Эмне менен даярданабыз? Бул эки нерсе менен. Биринчиси тооба кылуу менен. Ар кандай күнөө иш кылсак, жаман иш кылсак, ошол ишке тооба кылышыбыз керек. Экинчиси салих амал, жакшы амал менен. Жакшы амал ыйман келтириштен баштап, Кудай таалам Кур'ан-ы Каримде айтып койгон иштердин бардыгын аткарып буйруган. Тыйган иштерден тыйылуу, мына ушул өлүмгө даярдануу. Аллах Таала Мунафикун сүрөсүнүн 10-11 аяттарында айтат: "Ва анфиqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut." Силердин бириңерге өлүм келгенден мурда биз силерге бергендердин рызкынан нафака кылгыла дейт. Кудай таалам сага бергендин бардык рызкы, ден соолугуң чыңбы рызкы, акылың толукпу рызкы, акчаң көппү рызкы, балдарың көппү рызкы, убактың көппү рызкы, ошонун бардык рызкы. Демек убактыңы, акыл эсиңи, ден соолугуңу, мал мүлкүңү өлүм келгенден мурда нафака кыл дейт. Кудай жолуна нафака, убактыңы курбанчылыкка чал, малыңы курбанчылыкка чал, акылыңы курбанчылыкка чал, бала чакаңы курбанчылыкка чал. Канчаласын барып союп бересиңби? Жок. Туура тарбия бересиң, ошол сенин салган курбанчылыгың. Сага берилгендин бардыгынан сурайт. Сен ага камтама болбой эле кой. Кудайым барын билип турат. Акылың бар болуп, акылың иштетпей турган болсоң, жаман жакка иштете турган болсоң, кыяматта жооп бересиң. Ошол сага берген истиъдат, фикри, акыл, ошонун баары кыяматта эмне үчүн? Элиңин, жериңин, диниңин такаддум таап, астыга жылып, прогресс болуп, өсүп өнүшүн иштеген жериң жок. Ал эми сага мүмкүнчүлүк, бул дагы рызкы. Сени падыша кылдым, сени имам кылдым, сени директор кылдым, сени мындай тигиндей кылдым. Эмнеге ошону туура жакка пайдаланган жериң жок деген чоң суроо сөзсүз түрдө келет дейт. Фаяқула Робби лаула аххартани иля ажалин қарибин фаассаддақа ва акун минас салихин. Өлүм келип калганда, о Кудай Таалам, бираз токтото турсаң болор бекен. 5 күнгө, 3 күнгө токтоп турсаң болор бекен мени.
Men sadaka kılıp, vaktımın bardığın berip, men salih adamlardan bolat elem dep her bir adam aytat deydi. Ölüm gelip kaldı. Gelgen vakta sen şaşıp kalasın. Aytasın, kavar gelgen yok deysin. Yok, kavar gelgen. Çaçın ağardı, sakalın ağardı. Kavar geldi. Dişin düştü, kavar geldi. Ertemenen bir klastaşın gömdün, 2 günden daha bir klastaşın gömdün. O şentip azaydı, kavar geldi. O 18 üylengün kampirin öldü, bir kavar geldi. Ertemenen kaltandap durup basalvaya kaldın, tayak dayanıp kaldın, kavar geldi. Murda kazanın boyunda ot jagat eleng, sümölek urdap jeyt eleng, uktap kalsan gözüne sümölek süykep koyat ele jengelerin, jaş ekesin görse. Keyin sümölekке barbay kız jandap kaldın, keyin üylendün. Keyin karasan jambaş jebey dedi, oturat ele kavurga jebele. Şirak jep, karasan jambaş jep törgө oturup kaldın. Ana uşunun özü dagı sana kavar. Pışıp atasın. Dayardan degen söz deydi. Oşonda men yok, bana 5 minut vakit, 10 minut vakit bardığı mintetilem yok, anda ketip kalgan boldu. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Eğer de bir adamın möhnötü gelse, anda Kuday Talam'ını eç kanday geçiktirmeydi, Kuday Talam her bir kılgan işin yerden bardığın bilüçü deydi. İmam Hakim Mustadrak kitabında rivayet kılgan hadiste Peygamber Aleyhisselam aytat, "Eğtanim hamsan qabla hamsin." 5 nerseden murda 5 nerseni ganimet tutup bakıt baylık da bil deydi. Şababaka qabla haramik. Ulgayıp qarıp kalgandan murda jaştığını deydi. Aksakaldar ömürlerine bereke versin. Bular jaş bolgon emes mi bolgon? Bular dagı köçe olmuştaşkan bir vakta, kayrak sakal jaraşkan, armiyaga bargan, kırçıldagan jigitler ele. Sana okşa oturuşat ele. Birok Kuday Taala uşular menen жүргөн başkalar dagı var ele. Birok alar azı berde yok. Dejur aksakal bolup çoguluşta görüngen çoңду maktap oğuzuna pivo agızıp жүргөн aksakalda toltur hazır. Kalыс sözün ayta albay kart oynap olturganda toltur hazır. Birok bular beyak tolturup atat. Sizler de uşak eten gelesinger uşa yerge. Oşol karlıktan burada jaştığın ganimet tut. Vasihhataka qabla saqamik. Orup kalgandan burada den soğuluğunu jakşı tut. Doktorga ziyaratga var. Toltura. Koridorga jatıp kalganlarından beri var. Oşollar sopsoğuçu bir günü. Raddomda törölgön emes. Oşoldaga çurkap жүргөн, oynap жүргөн, fizkultura katışıp жүргөн, biri menen muştaşıp жүргөн, bıçak sayı bergen, je bolboso kuruluşta iştegen, çöptü götürüp alıp bergen, uy kaytargan, koy kaytargan, emçegin julup alan sağan batır jengeler var ele. Jatıp doktordu arıp kolu uşintip. Özünün kolu menen özünün betine konup kalgan çımındı ayday albay, tamagын jey albay, özünden çıkkan juyalga jatkandar dagı var. Demek orup kalgandan burada den soğuluktun barkın bil deydi. Wa ghinaka qabla faqrik. Kembagal bolup kalgandan burada baylığının barkın bil deydi. Adam kembagal bolup kalış oňoy ele. Her kimin tuğandarını septep çık. Bir vakta baylaz kembagal bolup kalgan. Barı yok mu? Bar. Bir vakta dürküröyt ele. Hazır kembagal bolup kalgan tanışlar bar mı yok mu? Bar tuğanım. Bar. Üyüne girip çay içip otursan keler çırkap ötüp kete turgan jerde jaşagandar hazır en bay olup ketkenler var. Kıyamatın belgilerinden biri bay adam öte tez bayıp, kembagal kayra tez bolup, kembagal tez bayıp, bay tez kembagal bolot deydi. İlgari mınday emes, az şunday olup kaldı. Ertem ölsen kembagal, keşinde karsan baybatça. Ertemenen baybatça, keşinde karsan bomuş. Toltura. Kazinoga bir girip bomuş bolup çıkıp kalganda toltura. Ermaktansa bir oktuk, baymaktansa bir juttuk mına uşunday. Oşon üçün kembagal bolup kalgandan burada baylığının barkın bil deydi. Wa faragaka qabla şugulik. Maşgul, alek bolup kalgandan burada boştuğundun barkın bil deydi. Hazır kolun boşobaydı. Baldarını üylöysün, kızını turmuşka çıkarasın, jerin aydatışın gerek, başka kılışın gerek, anday kılış gerek, mınday kılış gerek, mınday kılış gerek. Çakıcalatçılık köp sende. Bir vakta boş elem. Hazır dağı boşsun.
Boş emesler 15 minuttan gelet namazga. Sen elhamdülillah boş uwagың bar eken. Bu boş uwagың bar eken, sana Kudayga şükür ayt sen. Oşoga boşottun sen. Uşunun barkın bilip kal. Sen bir yaka gelip bir masele ugup atasın, ança açıp aytkan sözümü ugup atasın. Birok başka biri magazin chetinde kartona oturat dagı dele. Nikesi yok, birön jetelip dagı bir jerde bekirip basıp жүрөt. Başka biri. Je cuma günü aram ekenini bilip soda kılıp oturat. Mına uşunday masele urmatlı bir tuğanım. Ve hayateke qabla mautik, ölümden murda tiriw ekeningdin barkın bil deyt. Kuday taala barkını bilgen nasip kılgan bolsun.